Izvinjavam se, gospodine ambasadore. Danas nam je prvi u mjesecu, pa vrijeme je da izmenimo pošto sa našim slovenskim ambasadorom. On brzo dolazi. A, da, hvala, Madranka, što ste me podsjetili, da. Ok, čekam ga, hvala. Molim. Hello, Roman. I'm here at the embassy. How are you? Are you fine? I'm also fine. Please come down. A regular monthly mail delivery. It's first in the month. See you. Damian, hello, Jaksi, what's up? what's up? Again? First in the month. Come on. This is your mail. Where's mine? At my office. Okay. Come, welcome, Damian. Well, actually, you know the premises. Yes, I know. You are quite often visitor. Znaš, Damian, ja pokušavam da objasnim ljudima, Slovačka, Slovenija su ipak dvije nezavisne države. Ti si malo na sjeveru, ja sam još više na sjeveru. Da. Šta ćeš? Stavi. A šta da uradimo da prekinemo ovo? Ja ne znam, pa... Znam mine. This is yeah, this is I yours. don't think. Ah, okay. You see? So the difference is only two letters. Exactly. Slovakia, Slovenia, and still look. Yeah. But anyway, it's less than the previous months. Yeah, thanks. So we're on a good track. Quality. Damian, znači vidimo se. Vidim se. Za danas imam dosta posla. Dobro. Hvala ti. Čuvaj se. Ćao. Možda će mi trebati sljedeći mjesec malo veći sto.